koBulawayo sinanzelela ukuthi ukuhlukunyezwa kwabomama kukhona labantwana esingabathi thina ngama disadvantaged. Omama ezindlini bayachaywa, mhlawumbe kwesinye isikhathi bahlukunyezwe kungasokuchaywa kodwa uthola ukuthi ubaba uba violent, angithi umama ukudla kulwiwe. Sike saba lama murder cases ke amanye inyanga ephelileyo ukuthola ukuthi umama ubulewe ngibaba. Labantwana ekuhlukunyezweni kwabantwana esikuthola ngama rape cases, abazali bayachiya, ikakhulu umama bayachiya abantwana bela umalume, bela ama stepfathers. Uthola ukuthi umntwana usala lapha esedlwengulwa ngenxa yokuthi umama uzwanana lo stepfather lwa, sokusibanzima ukuthi indaba yakho abayilethe emapholiseni ibisisiba indaba efihlwayo. Zize zivumbuluke ke kumbe vele obala sokungemva kwesikhathi mhlawumbe sokubele ingozi. Kulabo mama futhi abadlwengulwayo esithi ngama bedlwengulwa ama ex-boyfriend, umuntu yabo uzwanana naye selehlukene. Sile case in point eyenzakala ePhumula South kwelali viki. Indoda yalanda umama abasebehlukene, wacela ukuthi kabahambe bonke endlini wala. Indoda lana yasichaya umama lona kabuhlungu, yamforce yahamba la endlini, ithe ifika yasimdlwengula khona lapho. Siyathokoza nje khona ukuthi esokwenzakela ireport sifakiwe, amapholisa senelisa ukuthi siyembamba uze ahambe court elanda icala lakhe. Yikho sikuthanda ukuthi abantu omama sinanzeleleni singayenzi ama opportunities ayenza ukuthi umuntu adlwengulwe. Omama abatsha laba uyaba le boyfriend umngane general athi ngivakatshele endlini, afike endlini badlule sitting room, kumbe indlu yakho navela ela sitting room, ayengeniswe bedroom. Ebedroom akula sihlalo lapho kuhlalwa khona, indawo ehlalwayo umbheda. Bayathandana kodwa bathandelana ngokwamacasini, agcine repiwe. Yikho sithi abantu asingayenzi ama environment aconducive ukuthi umuntu agcine rage. Unganiki i-opportunity naleyo ukuthi umuntu wesilisa agcine kubamba. Uma uzahamba lo muntu wesilisa, zinanzelele kuqala ukuthi how safe are you ekuhambeni lo muntu nalowo. Lasebantwaneni sengutshila ukuthi bengasali, bengachiwa lezi hlobo, loba kuyisihlobo esiyindoda eseduzane ungasichiya. Usithi uchiya umntwana lo muntu ongumama, maye umntwana wesintwana. Mawuthi wahamba futhi mama phangisa ukuyihlola umntwana ukuthi kambe ngabe tshone kahle yini. Sibe ngabangani babantwana bethu amankazana